قد عظمت فللأمجاد بانيها ومن يسعى إلى العليا يهاب چشک شما سرپدے کے مرچگی شب تاکیں شپانچی یک شپی مرچگی ماراگش کے ہٹ دیگ بھتگ پری درگتا کے میں زانشتی در برجائے الکار بزاں آری پی مواجہ حافظ جلال الدین صاحبہ بستو آپ شپے تہا مارا منتراویہ تہا سرجمے قرآن وانتگو گوشداری تک صدق گوشان کے ہی یک گنڈے خبری نہیں وہ گنڈے کارے ہم نہیں یہ اما سنتیں کے دو امین بیان ابھی تک یک کی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم و دومی جبرائیل امین آزاد مرادبات لائکاں اما آزاد مرادبات لائکیں اما زبان اور لٹ کے قرآن وانتگ و اما گوش ہم آزاد مرادبات لائکن کے اس رجنے قرآن عشق تک پمی حاطرہ اما امام کے مارا سرجمے قرآن عشق نائن تک پرائی یک چیزی دانت نوشتہ کو تک چو شیری دو شما دلگوش کنید وانی حافظ جلال دین قرآن وانی حافظ جلال دین قرآن ارکایت ملک چاہا آزمان وانی حافظ جلال دین قرآن ارکایت ملک چاہا آزمان گوشداری رویں بیائے براتا گوشداری رویں بیائے براتا گوشداری رویں بیائے براتا گوشداری رویں بیائے براتا وانی حافظ جلال دین قرآن ارکایت ملک چاہا آزمان گوشداری رویں بیائے براتا گوشداری رویں بیائے براتا گوشداری رویں بیائے براتا گوشداری رویں بیائے براتا شہدے گو توارا ران کا شہدے گو توارا وانان کا زیمی میں دلانا درمان کا شہدے گو توارا وانان کا زیمی میں دلانا درمان کا وانی حافظ جلال دین قرآن وانی حافظ جلال دین قرآن ارکایت ملک چاہ آزمان گوشداری رویں بیائے براتا گوشداری رویں بیائے براتا گوشداری رویں بیائے براتا گوشداری رویں بیائے براتا الف لام بغیر والناسا فہمید نیت لبزاں ہر کاسا الف لام بغیر والناسا فہمید نیت لبزاں ہر کاسا وانی حافظ جلال دین قرآن ارکایت ملک چاہ آزمان وانی حافظ جلال دین قرآن ارکایت ملک چاہ آزمان گوشداری رویں بیائے براتا گوشداری رویں بیائے براتا گوشداری رویں بیائے براتا گوشداری رویں بیائے براتا شیطانہ کنی پادے چیرا گوشداری قرآن سر دے سیرا شیطانہ کنی پادے چیرا گوشداری قرآن سر دے سیرا وانی حافظ جلال دین قرآن ارکایت ملک چاہ آزمان گوشداری رویں بیائے براتا گوشداری رویں بیائے براتا گوشداری رویں بیائے براتا گوشداری رویں بیائے براتا وانی حافظ جلال دین قرآن ارکایت ملک چاہ آزمان وانی حافظ جلال دین قرآن ارکایت ملک چاہ آزمان گوشداری رویں بیائے براتا